Idgan ditama, Ditanak, di Spiritu Tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Jesus Kristus datako, ikaginawan di kinaingan, ikapisaan di Spiritu Tabitua, miampay na Diosus sa viavi. Tapinangavi kano mangakun do dosa ngavi datako, kapapatonda na di datako di mamalamay, di katapatan tahom lati tabitua. Mangakun so, doy di kinaingan tapakas, doy Diosu oy tapinangavi, dono kapamidoso zo koso, id pamusavan ngaviku, id bos ngaviku, id nunu inaimaanku, id nunu iauku na ngazanda mimang. Mazan dahasaku, mazan dahasaku, mazan dahasaku tagazokoso. Itinapogi, dumakinsian zodi Mary, i obitua pentihumbus hahangay, savia di tasab, sangti ngavi, Diosu tapinangavi, do sumambayang montok dogo, doy di Tuhan, kinaingan datako. Kiko senanada, doy datako i kinaingan tapakas, mamahyong do dosa ngavi datako, magawit datako, doy kaposizon salajur. Amen. Tuhan kasianaino, Tuhan kasianaino, Kristus kasianaino, Kristus kasianaino, Tuhan kasianaino. Tuhan kasianaino. Kana sumambayang, tadaw diti, malamay toko do tadaw do kaandaman di Sancti John di salib, sanguhun padri, nagisangun taba di Eklesia. Oy kinengan iminanak di Father Sancti John, do kapatakan sendi pembibida de kapagahimanan sendi, penggenap kozo kaginawan di salib, panakno, de mazada mamit na kozo de sido, de idsa viabit timpu. Mikat zikinada, de mamusaw taho mahom ay sa kapupuson, do kabantugan no, maza di Tuhan Jesus Kristus za tanakno, imamamasi mamalinta miyampay diyaw, idi kapisaan di Spiritu Tabitua, kinaingan mentok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Pambasan manta di buk di Profeta Zefania. Mikot o kasusan di gugumaga inozamutan id kakadazan tagazo mangungundoso. Aw sido insan makinungaw di kapamahavan, aw insan mangiho di pinsingahan. Aw sido insan hansan idi Tuhan. Aw insan insomok dari kinoengan dosido. O dari onuan kumay ituhun ngavi, domunung ngavi tabakas. Moy dosabiavi mamoho dengan di Tuhan. Tumompuan di sido, do idsibo, do i pokuk. Mantatahib ngavi, dikisan ngavi, di bawang ngavi Ethiopia. Makikinsian ngavi dogo, domogawit dogo datitak ngavi. Ontok mikot o tadaw dino, aw kotagal kapiuman do koy kuman, montok saviavi di koy man kahasa. Inoy manu do huminavan dogo. Tuidon kumay ipokikyazaw nu tongo sumbong, damantad pay ngamong diaw. Tumod kumay domongkin daan dama, doid nuhu takavas tabitu ako.
Itpoy ngamong diaw, timponon kumay, o tuhun tongo huduk, tongo sibo ko giginovo. Ingavi o timpon id Israel, o kiumohigmay, idingan di Tuhan. May mimang izyoho do kahasa. May mobos izyoho do ovudut. Idiha ngavi, do kapamudut do sumasi. No dimay o kaid kabang ngavi diyoho. Nga kanumay izyoho na magkotop o mundong, miyampay da aiso tangoso nguhun, do manguntingaw diyoho. Ibos di Tuhan. Minamohaw iti tuhun to sisian, nongo di Tuhan isido. Ozon ku ituhan do itsa viavit timpu. Id munungku tomoy mo o kazan daw. Idi Tuhan no domingazo may iko duduvoku. Kongo may itangahuduk on siko may. Intong no doy disido imang no unsiko. Kadado oy kumikum o vos Diosu. Minamohaw ituhun to sisian. Nongo di Tuhan isido. Tinampasi isido. Mantad sa viavi konda saan ginavo daw. Kumovihi ituhan do humavan di tangalat. Mamuzas do kandaman liyoho. Mantad di tanah. Mamohaw ito tuhid o makinongaw ituhan o manampasi diyoho do idsa viavi konda saan ginavo diyoho. Itsamok ituhan do dinangosinduahan ginavo. Ingavi nota o sunduvan o tamposizon may disido. Buson di Tuhan o kaduduvo ngavi di supu ngavi disido au may okum ihumosok ngavi idisido. Biyo, mikot may ituhan do manampasi, di tuhun nga vidaw. Azo no ipotonda ngavi do tumuka disido. Tuhan miampai Diosu. Miampai Tuhan. Pambasan manta di abal tavasito bitua sinuat di Matthew. Minabos Jesus dari mohoingon padre ngavi di tengah tutuwo di tuhun ngavi. Nunu o pamusavan Diosu. Sanguhun kiva dua tanak kusai. Minugad isido o minabos doy di ko iso. Oy tanak kusai ku. Mugad ko pakalaja iri kabun anggur da tadaw bayno. Seminimba isido au zamay mugad. Nga tovino minamuso isido do tababasi o minugad. Dadi minugad nodi ituhun o minabos doi doi koduvo isi minimba, pentantu kozono ay Tuhan, nga au i minugad. Tombodi duvo i minimang dihizab ditama. I koiso kadiho de minabos.
Minabos Jesus doi diho. Papayho zo diozu tatotapot. Monini mo ngavi sukay sundal ngavi. Mama semenodo dalahan diho da semuang. Di pemerintahan di kuningan da paguhui diozu. Tuminikot John doi diozu. I pamitan do katuhidan totapot. Nga au ko na tumbazan di sido. Na tumbazani. I maninimong ngavi sukay sundal ngavi. I podi no kakito no didino nga minada kau do minamuso di tavavasi minada do tumbazan I disido. I abal tavasi di Tuhan. Tapi ko ngavi I kandaman do toko do traubeno kalamazan di Sankti John di salib iwa oduvo penentudukan manta di Sankti John di salib imiho toko do tomposison do komposison do toko do manikin tadau kaiso na po nga I John di salib na po Sankti John di salib nga minangajal teko to may maisido id katumbazan ibuk daw do papoyho mangajal do toko do ono iti sambayang kiva stages do sambayang katimpuno na pada sambayang nga verbal prayer teko mabos toko no po ay Tuhan iti manganku iti pakinuanku. The first stage of prayer asayan toko no po di do minsabat stages toko do sambayang nga komozon do meditation, komozon do pa nga saya berdiam, Tuhan berdiam. Makinangoto ko na po the whisper of the Holy Spirit. Jadi intangan toko inonggo o level do toko di sambayang. Kagumana pada Tuhun nga kakal pada verbal first stage. Mikiano. Apo sa hati complain. Ina pagitu may toko intangay pamusabay iti stages of prayer id kapasidan da toko nakakinam to kinangku teko nakadampot nangku o level the pray toko the id meditation kumadada na po makinangono po the whisper of the Holy Spirit. Ina bagita pinay ngavi nung itangan toko iti pambasaan the Injil itadaw bayno nga minabos Jesus the iso iti parable kuma dituhun itangabah I tongo tutu vangavi the kakumay the delay obedience nagi written obedience. Ito na pasang huntanak nga auzo mugad. Tawi na pwede nga minugad. Ina po kumudufa nga mugadzo nga au iminugad. Ina bagita pa ko nga igalin ni Boss Kuritino so sandi kadang-kadang sebagai the father agumo iti appointment take tuhun may somo. Kadang-kadang nung na full na program nga sisimba ko na po, intangan ko po, pamuandaman ko po. Nabagi sumano, ako na po ka iti spiritu da tabitwa, manak na ko do kabakasan nga, usasad na magyamot timpo. Mantok na sandi, mantad na diti penentukan di Saint John di salib, sumano, magkanto ko lagi da timpo da mamusaw. Meditation, pengko toko do membagi di tekalaja do pingatak di ginengan. Kumaduvo na po iano toko do dizon toko do komposisyon iti boss pangajalan di Sankti John di salib nga kiba nagi book do sinuat daw diti pinapayho do toko do iti na patuhun sa toko nga ato toko do kembezatan mi guguhi dosa kapanaw do toko venial sins pamazon contoh na padaw nga igali bingkaus bintogod jealousy gossiping tamay matoko da ato de iso idosa ini begitu kadi Saint John the Baptist igali ni Boss Kuritino tu magano do timpo do kumadada berdiam supaya iti
kuasa the spirit do tabitua papagito tako to so kogman tako sa nga tako no pada keep on repeating the same sins nga bergantung tako no pada kekuatan do tinano sendi ina pagito nung auto ko kano the humavan the dosa di bahik piguguhit ako da atu nga mikino to kodo kasakadungan manta the spiritu tabitwa the papavakas katumbazan kapasison da toko ina taman ko ngabi musiko to ko to ijil sandi de meja de karasditi minikot de kapasison da toko kumaiso manak da toko do kavakasan da katumbazan papatunod da lahan da kavasian nagikabituhan ano taman ko ngabi meja de karasditi pada mana katuhwa di kenengan tu dahiti ikenengan da pengang pada toko menentuduk da toko da lahan da kabituhan lahan da kapasison takdagay di loti do kapasison aso kuno ay Tuhan kinaingan da sa babibinangon tumasa do kabasyano no katemasikoy di hing anggur takon sadiaw tuva di gabas anggur kalaja da hongon ngabi da tinaw tuhun dumadima iti di tinumon do kasundubanansa imang sambayang ay tapinay ngavi do kahubukan ku Diyos ngavi o tay manada do dikinengan itama tavakas. Intong daditak ngavi kahubukan manza tako ay kinengan tavakas kozo id keandaman dari Sankti John di salib panakno do izikoy imamalamay di katapatan tahom lati di kinadaan di Tuhan mamitnada dan nunuh imaan za baino maza di Kristus Tuhan sa. Tuhan miyampai Diosu. Poin savato o ginavongavi Diosu. Kana manak do kapanang katahwa dan ngavi dari Tuhan kinaingan datakaw. Tao tapat do katunod o matuhid iti kalaja za kapamosi sansa tamay mo midabanopo da manak diyaw do kapanang katahwa dan ngavi oy Tuhan tamata bitwa kinaingan tapakas kozo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tumiaga do ontok litadaw kalamazan di Sankti John di salib suwano i eklesiano do mondos ingka panagi do pavakasano jasido maza di pamitanan do kapasison to bitwa di sido mongya do sido maza di bos ngavi do kapangyaan
om papati hambus di sido do pentampasi id simba di sambayang ngavi daw. Omengkano miampai di kapikovangan da tasab ngavi om sangti ngavi humuzau zikoi di hozau kapazaan da kazaan no tu miampai aiso ko pupuson mangazau zikoi. Obitua, 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 Tuhan kinainan, da kekuasaan na bisyuda, tawan ng tangan na penuh da kebentukan, kasa hindi nakabaskoso, aso isido imikot dengan Tuhan, kasaan ikabas kos. Ototopot obitua ko, oy Tuhan, itavud da savyavi kabituhan. Itinapogi, da dizono da obitua ititak ngavi semambayang sikoy, maza da papasondot di spiritu nu, da daiti ngavi miaga bahobau umatu. Umay da ada di da iti ngavi, da montok dagay, ditinan. Omza, di Tuhan za, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman patabuso isido, om nasagak kozo da seminuang da konda sa andaw, minagano isido da loti. Om minanak da kapanong katahwa dan ngavi, minangakib di om pinapatak di kumadi makikya ngavi daw om mosbos, onua iti savya viko, om pangakan na diti, tu itino itinanku, ipatakan may montok Diyosu. Id lahan miya gadi, untuk napongo imakan min sasadop, nano disido isa safan. O minsan po da minanak do kapanong katahwa dan ngavi, pinatak disido i kumadi makikya ngavi daw o mosbos. O nuwa iti savya viko, om panginom na mantad diti. Tu itino isa safan di saku, isa di batas kebabagu om aiso ko pupuson, ipatunguan may mentok Diyosu o mentok tagumo, mentok do kapahyangan do dosa ngavi. May na iti do keandaman dago. Wikatapatan taham lati do ketembasan. Sikoy na kinapakazon mo kay Tuhan, ang pamatahan na pinamulagan, isang ikot babago. Itinapogi da masa sikoy mamalamay di keandaman di kinapatazon om kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan, iloti do kapasizon om isasavan do kapamosisan. Manak do kapanang katahwa dan ngavi, dan dikitan sika diyaw do kapadan do idumbangan no om menempuan do diyaw. O hudu koza isikoy do semambayang, damagi do ditinan om za di Kristus, atimong sikay nada do iso, maza di spiritu tabitua. Ondamo ay Tuhan i eklesia no, ipaintangkop it patotangkop do pamagunan, om abitono sa sido, do di kapanuan da tuhod sakaday, sangovian nyampai di Francis i Pope dagay, i John i Bishop dagay, om savya vidi fadangavi. Ondamo nogi ito pinay ngavi dagay, inong kaodop idi kahansanan di katungagan, om savya vi inapatay id kosianan no, taimo no izyoho doidi ninavaw da vos no, kasane dagay savya vi sumambayang sikoy, damyampay di hahangay to bitwa Mary tinadi kinoingan, Sancti Joseph Sabodasido, miampai di apostol tong bitwa, om savya vi isangti, inakapaponsikaw diyaw, itpo om pusta umulan ngavi,
Kanu si kinada di kevosian da dumadi da sepi tumungkus ngavi da kepasijan selajur o mengazo o membantuk diau maza di tanakno i Jesus Kristus. Maza di sido, om yang pai di sido, om i di sido. Oi kinoy nganta mata vakas, edi kopisaan di spiritu to bitua. Saviavi kobentuganom kapantangan nga diauno, montok so hihinaid, aiso kopupuson. Dedi penuh di mama masih om noog maza do kepengyaan poing kinoingan katama zikoy do mabos. Tamaza di syurga obitua ongano nikot o pemelintaan hisabnu ay maan de tanah do ingkana i do syurga. Ta kendagay do tadaliti Allah tisa tasa samadaw. Ompoh yang masikoy dah sang abidagay, megadagay dah papagiyong disentok hasa mavandagay. Pada sikoy obito dan koy basatan, ngapagapaso sikoy no mantad tala. Pagapaso sikoy ay Tuhan semambayang sikoy da mantad patitikit talaat. Katahuod no da manak do pibabasan itadaw ngabidagay, da mazari sakaday do kasianan no. Penggabas sikoy na dato may mo da mantad doso pain tampasi mantad saviavi kesusaan ginavo da maso sikoy poinganda di kehansanan na bituhan di koy katan di mamama siza Jesus Kristus. Tuwi ka pemerintah di kuasa bentukan Oy Tuhan Jesus Kristus iminabos di apostol ngavi no pibabasan timponon ku Diosu, pibabasan ku tahakon ku Diosu. Kada intong de dosa ngabidagay, nga do edi katumbasan di eklesia no, katahuod no da manak do sido, do pibabasan pisaan, ikatanudan miyang pahizap no, mamamasi mamalinta, mentok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Pibabasan di Tuhan, miyampai Diosu tomoy mo. Kanunodi magita taak da tanda do pibabasan. Oy domba di kinaingan, mengidu kadidoso ngabi di pemagunan, kasianay nagay. Oy domba di kinaingan, mengidu kadidoso ngabi di pemagunan, kasianay nagay. Oy domba di kinaingan, mengidu kadidoso ngabi di pemagunan, onway sikoy na pibabasan. Intangay i domba di kinaingan. Intangay isido i mangidu di dosa ngavi di pemagunan. Abitua na sentob o hodid makan demi sesedok di domba. Tinan Zadi Kristus magabit toko dan keposisyon na salajur.
Kano sumambayang. Oy kinengan idi Sankti John kikoy mazaan kozo do madadi do oy haan katapatan tahom lati di salib kana ngay kozo no do manak do magano vinakas mantaditi kahubukan lumanggibit zikoy nada do ohi kozo do idi Kristus pakalaja tavagat idi eklesia mentok di kapopmosizan da salviavi maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Mengkakat zo idumbangan no o espiritu tabitwang tumimong miso idngano izono kano menantudok dagay Ladi sono o ginabasa da hamino iya o zikoy di lahan di masiti ugadan sa tudukay zikoy do gumusadi omongkang zikoy mamidoso kada zikoy pohogoso do tingaw pada pohogoso koboswanon magavit dagay di lahan di au kotunud toy pihi sendi magahong do kaimas ansa. Idpisan dagay magyum sikoy diaw. Moy dakano sikoy mamanaw sontonudan. Pakasan do id kapasisan sa lajur. Au kansaw mantad lahan katapatan. Onu i katunud. Savyabi iti pakinuan sa diaw. Masuk melaja idsa viavi tempat timpu idi pisaan di tanak tamaam di tanak sohihinaid aiso ko pupuson amin ituhan miampai diosu ibalakat di kinengan tabakas kozo itama omitanak espiritu to bitwa sumundot nada do idiosu tumimpon miampai diosu so hihinaid. Amen. Ugadno pabalokno iabal tavasi di Tuhan.